Nkayo ko michana bo ewa nganti ko bomundo ane. Ilagina na bayo bangije. Kutoka tina. Kutoka Faloji. Kutoka Mazi. Tawaletea. Oriai? Mimi nawapenda kama watu wa Turkana East wenzangu. Kotere araya istika uritere lakini katila ngiarawi lakini nyewe nan kayo kwa ni rumore ya katila bi kotere ngika uritere kotere abinti Alois akaki angarodi wa mna tuika ka kulavi ndio maana nikaleta nkayo kwa wenzangu ayawalu wa na kukulavi kotere rani iko ntuauka kuanzia na tukon paka ka Loucholem kuanzia lo mnyane kwan paka ka pado so ni abunduri aneni so ayauna bumiche niche so kia ka pe yana karona so ramagini ko ki boygin na pepele na kira na pe itame poti kana gamais tamagala menarem iko kuzizilia iko lama megere nama ita logijar tara magno kan ara nyemi to ya apa ara nyemi to ya apa kita betul selekta. So apart ni mucho naka akiminido aneke so bala ni dong ete ke dong ka ke dele kapolon ki yang ane kape ke roket ayuna banka yo homiche yorubuto na bawa doa ayuni ala wa eke kemana kuch oriai potere amodu ke dika kechi ayuni ana turu ana uni tene turu to lawa ngai lawa ka oriai so kipe bari ya dong ken batu dong ale leo oriai ya pero ya sakela lo stand up na hole oriai ya gunda lo ya sakela lo I go to see you all lu ti kana de dona palu la polo ni baru dia lo ada batla lo it's by the Abu
Kipura kwa dakika moja. Kipura Yesu. Taramango roho ngape runu kanan. Yesu chama kana Kipura ya. Kipura Yesu. Semeni mambo bado. Mambo raia idini. Tutapatana tena siku nyingine. So, karibu masalaka. So, kila kitu mnao yoga. Kila kitu mnangarta. Ile sorodi ala kwa ngarta YouTube, Instagram, Gundo, Kiusasa, Tobidi, Spotify. Utanifollow pia kwa FB. Sasa una Brother Dominic. Utanifollow pia. Mahali popote tu utanipata. Everywhere in social media. Utanipata tu. Do that names. Barikiwe.